Aya netwaciokeria ingi kiseveni twisa kenda na ndatika 14 twimwetie kimanyithia kana ula unai mwini wenguma wa ukamba Stephen Mutua Kasolo ni walechwa omonzi kumanwa nekwanile na thakitwe kotini ni mwini mwenzake Stella Mengele. Ni kumanwa na kwanangiwa isietwa kwa Mengele mitandao ni vala online ye kiseseni na amu kwa ridhia Kasolo. Ya Kasolo ni woneka YouTube ya mashambiki ya make na kamba onze vala mavikane matunga mubea kwa itambia iseo yela serikali yosa. Indi nevaendea na kukula nyua kana ainia ele mavikia kweka lanzi meta niwekeo na muwo ukwendea kudumishwa yelembetani ya ukamba na makithi angeleka nyonzeo kwa anyai siya monze maubo museo kwesela wathini wo.